Kiyimlerini çaçarak koyuyor. Şunlar da bir tarih alır. Assalamu alaikum. Ne yapıyorsun? Подвалдан çık men saymayın. Артынан келсең, артынан келсең. Басқылай балдар, чай ішеміз. Ой. Тұр. Ұйықпайсың, жарықтандар. Бас чай ішеміз. Отырың, таштан алады. Астын сәрекке қойылың да. Попробуем зайти в кинотеатр. Мне кажется, у нас нет шансов, но давай попробуем. Вдруг охранник добрый. Чай ішпейсіңер бей Дастарханда? Азыр. Дастарханда телефон шұқылабай, чайға тамаққа қарасаңар. Кетші. Ич тамақтан ал. Азамат, ич чайыңды. Берші мұндағы. Не ұлтасыңар сілер? Я адамға салам бергенді білбейсіңер. Айвамдай олып әлі. Я адаммен ұшырашқанды білбейсіңер. Кетші кел ошу көргөніңер телефон, планшет. Оқуайсыңар бұл? Кітеп оқуғыла. Мектепке баратасыңар бұл? Мектепке барсақ, баға қойбайды екен бізге. Неге қойбайды екен? Қойбайды екен сілерге телефон көріп. Телефон кечке чукурсаң койбойт да, окуганды билбесең коет да. Давай азыр мектепке барабыз, чайыңарды ичкиле. Оңолобуз мындан ары. Ич чайың деп атам, не карайсың? Тарт колуңду. Каяка жөнөтасыңар? Отурбайсыңар? Тамактан бүтүп эле турасыңар. Кеп ата берели анан турат. Elhamdülillahillezî at'amena ve sakâna ve cealna minel muslimin. Uşul rızkını Allah Teala berip atat. Başlarının altında şükür keltirip, ayağında da şükür keltirişimiz gerek. Dua kılganды bilişimiz gerek. Bitti. Dayadan kıla meşitke var azam. Baskılay balдар, meşitke kettik. Hey! Baskıla de oturun cana, sülüştük ko. Жүргүлүп. Meşitke baratağız, süyünü, yaratkanға namaz baratağız, süyünü süyünü. Salamım sağa, ya Resulallah, жүзің бұрмаға, ya Resulallah, тілегім сен, тірегім сен, үмітім сенде, ya Resulallah, salamım sağa, ya Resulallah, жүзің бұрмаға, ya Resulallah, тілегім сен, тірегім сен, үмітім сенде, ya Resulallah. Sen жөнүндө угам кеп, жалбарамын Кудай деп, бакыт изин көргөзгөн, сен улуусуң Мухаммед. Ак жолуңду бузам деп, жолуңганга ызам көп, ойлоп жатып өзүңдү, түш көрөйүн Мухаммед. Аллаху Аллах, меримиң чексиз Аллах. Аллаху Аллах, ла илаха иллаллах. Аллаху Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Allahu Ekber. Salamım sağa, ya Resulallah, жүзің бұрмаға, ya Resulallah,
Dilegim sen, diregim sen, ümidim sen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sağ ol. Assalamu alaikum. Turганбай aka. Эмне үчүн намазды мечитте окуш керек? Эмне үчүн үйдө окуса болбойт? Жақсы суроо экен. Келмей ак мен айтып берейин. Мечит бул Алланын үйү да. Мечитке бизге мусулмандарга, эркектерге намазды мечитке окула деп буйруган да. Үйдө окуган намазга караганда мечитте 27 эсе сооп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен да. Ошондуктан мусулман адам жакшынакай даарат алып, мечиттен чын дилинен Алла ыраазылыгы үчүн намазын окуган болсо, Алла Таала ошо намазын кабыл кылып 27 эсе сооп берет да. Ошондуктан мечитте намаз окуш керек. Ал эми намаз бул Алла Тааланын өкүмү да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы окуш керек. Балагатка жеткенден баштап. Намаз окуп атсак не болобуз? Күнкөр болобуз. Күнөөкөр болобуз, Ошондуктан намаз окушубуз керек. Силер жашсыңар, келечегиңер кең, билим алышыңар керек. Мусулман адам баардык жактан күчтүү болуш керек. Намаз эле окуп, мечитте жата бербеш керек. Билим алыш керек, күчтүү болуш керек. Көп нерселерге жетиш керек да. Канча жаштан балакатка жетет балдар? Балдар 12 жаштан балагатка жетет, кыздар болсо 9 жаштан. Ошол жаштан баштап намаз окуп башташ керек. Ошондуктан намаз окуйбузбу, Такай? Ооба. Жакында орозо келатат, орозо кармайбыз биргеликте. Курсаң арачтыбы? Ооба. Кеттик анда, чай ичели. Мечитибиз кандай кооз, кандай сонун, Турганбай ака, мага намаз окуган жакты. Жактыбы? Ооба. Күн сайын келип турабы? Ооба. Күн сайын келип турабыз, Ооба. Турганбай ака, акча бериңчи. Не кыласың? Берсеңиз. Макул. Можно аласың. Берсеңиз. Азаматсың. Ар дайым ушундай элдерге жардам берген азамат жигиттерден бол. Алган кол эмес, берген колдон болуп жүр. Ошондо жакшы болот. Кеттик эми. Урматтуу бир тууганым, жаштар биздин келечегибиз. Балдарыбызга жакшы тарбия бергенди үйрөнөлү. Анткени алардын жакшы адам болуп чоңоюшуна биз себепчибиз. Аллах Таалам баарыңыздарга күч-кубат берсин. Келе жаткан ыйык Рамазан айы менен куттуктайбыз. Аллах ыраазы болсун.